salatana ning kantang gewa ko murikeng pugayan ting metong nga tao keting balen maluwat ne pung se serbisyo Dr. Dering sabla apakakalulu si Dr. Angeles Gilbert Angeles ni bait aritaw ing Nueva Vizcaya Marso 24 tingal do Beitano yang 1958 ning mesa bing petsa tauya bakulot itang kayang tatang metong yang mapurong dayang Kapampangan itang kayang ima Panggala-Tuneman ing kayang probinsya karing Pangasinan nag-graduate kanita king elementaryo king Aritaw Central School ay eskwela king St. Teresitas Academy minto karing yang mi-graduate anyang mag-schoolya si Dr. Angeles anyang schoolya yan ing matniya bunto ang timong mag-aral anyang mag-graduate ne ing eskwelang libang karing me mag-graduate yang salutatorian 1979 karing king FEU BS in Geology ing kinuha ng kurso anyang mag-graduate ne karing king Kolehu yapuing kung laude karing migraduado yang 1983 iti sinungduna itang pamag-aral ketang medisina ing proper medicine yang pag-aralano ing sipag at tiyaga kang Dok Nick Baboyo ng 1985 Doktor Neng Gugusal Keti Central Luzon General Hospital Ausang dang JBL king kasalukuyan at Susan Fernando Keti Kapampangan ng 1986 king Medesti New York king Balening San Luis Keti king Pampanga Rural Health Volunteer king Meking Papilno karing baryo-baryo idok Manulyo ng 1986 to 1991 Ciudad San Fernando karing Yaginusal meging Dr. Yama Kabali Hospital menatili bilang resident physician yung panahon ay sa ining doktor tamo manuluya naman karing baryo-baryo Mirasya Bacolor Barrio San Antonio king Rural Health Center karing ya Manulu ng 1991 yung 95 Tane JBL ining doktor tamo medical officer yat midi ng pesto migi special training yung surgery kanu ng 1996 alos at lungbanwa with private practice yung doktor ning masa alos tapos palad lapuding uluano yaya liwang lugal ding paulo kayo kay bakning siyang banwa ni direktor neban karingking Quirino Provincial Hospital makanyan mo naman karingking Iligan i Dr. Angeles
yaing memuntukan at kay bat na nito ketimik balikyo tingaresyo na po ning San Luis Pampanga kadikit ni Esme yor asyong salonggaw ngeni mayor sabong meging kasanggano bat niyang 2009 kang kasalukuyan yaing sarjon naning Bulawang Hospital sabi private practice yung kayang gagawang alos kalululo ding marlas ng uluan itang buong biyenang inandong neng ganap ketang pamanulo karing kapuspalad si Dr. Angeles balutan ng ganap ting mano perayang libre alang bayad Hospital Bulawog resettlement area kakilala dingan ting doktor ning masa si Dr. Angeles ting makahandayo kalangang masakit dapat maopera ting kayang tabiking Bulawong Hospital ting kanakong kanta buri kong pugayan itang pekachip na miting pagamutan yapin idoktoro idok dinggal moray ding buong staff na ding operating room ning district hospital at yuking Bulawong ding pekasarjon na pagmaragul yay Doc Angeles yaking operasyon dining aduang doktor kayang tabi silot na ning OR ning mano perane ketang anesthesia ilang didiskarte Doc Resti Serrano Doc Matthew Arcile ding karelang nasis ilang tugayan ko at mong pangalago ang pong pangagwapo muna ijim galang at Dexter Ordonio Carlo itong Bustos at Beth de Rosario Sara Kalilong at Jinky Galura Imam Laleng Ginto Alimat Pabaya ining o Arboido masipag iyang bina ito ni Kibaro balaktakan niya pa ikong bungistap ting pakituang tumo kike kong ganaka eko sa magbayo pakali nga piyongan etang pasyentiyo at lalong-lalo na ding pakakalulu si Dr. Angeles ngeni balikan ke doktor ding masa kaya mi tatakne alos 40 years na aketi maksilbe alang kapagalan Aldo Manobinge si Dr. Angeles ketine migdatun ketiking Pampanga maluwat ng panahon maratong yang ini king syudad ding parul king de la Paz Norte aw sandang butarol si Dr. Angeles pituya palipi anam lang bulugan metong ababahe king mete ng misis yapin Imam Josie ngeni in partner na lagyo na Ma'am Christy si Dr. Angeles kakong nga pangsinan ing masayahin yaw bilang kaluguran komedyanti ako nung kasabi me yan
dalangin ko na mo, ketang na pong ginu, di na ni pang perso, ining doktor tamo, pakabane pabiye, keti baboya tu, bang takal pasaupan, garing may nang tao, kini kune harion, ingkantang negules, tinagkil kong dito, kimbe ng Doc Gilbert, metong yang amano, ingka kong kulayet, pagmarabud ako, Doc Gilbert.